Ese nk'uko mubibona iyi ni imyitozo y'ikipe ya Gashari yitegura Ruganda ku munsi w'ejo bafungura imikino ya Kagame Cup ku rwego rw'akarere rwa Karongi. Yes. Nkuko nabibabwiye ni imyitozo ikipe ya Gashari mu murenge Kagame Cup, aho iri kwitegura umurenge wa Ruganda ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 10 saa 9 z'amanywa kuri stade ya Birambo mu murenge wa Gashari. Imyitozo yose, imikino yose murajya muyikurikira kuri Tongopo TV show kuri YouTube channel. Ita kapiteni Matsi bamwita Celeste, ita Shingiro bamwita Manuel, bamwita Habimana vice kapiteni, bamwita Mulumbu. Ita kapiteni Matsi
tube dusoreje faze ya mbere kuri kapiteni wa Gashari Mathieu.